Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kadir Gecesi'nin ülkemize ve bütün Müslüman alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı kandiller. مرة تراويح خودك مرة المياه خودك إيه بخوين وإيه بخوين إيه نخوين البارح خوجت خوين ويلا نس أمبريد ما حتحسبي. الميزات تراويح دكن بشتي صلاة التسبيح دكن وإيه قرآن يقن دبي قرآن بخويني وإيه بميل حياني مثلا سعورا خو بخوي بشتي سعورا حياني إيه شفق ليخي حياوي وقتي ويشكر دعاء بكي الميز بكي المسات التسبيح بالميزات التهجدي شو دعائي هبي ويش خدي بقوازي خدي تعالى قبول بك ان شاء الله. خدي تعالى بخير بقرينا وخدي تعالى بخير بمشينا والهواتني دخوازن ومشتي خوش دخوازن تركي خوش ببني خوش اسمه قشر فايدة نزراري وبخاطري تم مسلمان خدای بخیره بگرینه و خدای تعالی اتفاق ناف مسلمان آخینه و ناف انسان آخینه و خدای بخیره بگرینه. اما چته جمع به اما دعا بکن که رب خو اما عفوش رب خو بخوازن اما چر بکن. تفضل سر خیره به و من روجه خود تفضل سلامتی کرد و انشالله من روجه دیجی ببینه خدای تعالی مرادی من روجه دیجی بکی انشالله وید خوازه. Herkesin Kadir Gecesi mübarek olsun inşallah. Her yıl yapıldığı gibi camilerde kutlanıyor. Mevlütler veriliyor. Bu mevlüt eşliğinde namaz kılınıyor, dualar yapılıyor. Bu duada tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesini diliyorum. Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Yüce Rabbim bizi bu gecenin, bugünün hürmetine bugünün hürmetine bizleri bağışlasın inşallah diyoruz. Kadir Gecesi'nin başta ülkemiz olmak üzere bütün İslam alemine hayırlar getirmesini diliyoruz.